mu free isuta kwa man ti me de man no koy na se bronya no kra wantra ne wani bronya dabi oko hey o follow to papa o follow to hey iti emu no sa bronya ni mu ana ebusuafo ni ko hia e na mo ti ase ena ema akra ne ba nti akra ne ba no 2 months pepe na mu se me anam check ma mu se na mo adan iti what did you check na mbonza me koto e bi wo o talk it na man Johnson hey Dr. Sharp wo bo na ni nyina wa hunu huma anatomy so a utumi hunu se ade na ne ho ado na ni padua no wa ne ho ayeshi na o ya le ase o ya nufu na nufu ahyehe ena me ne o ya enso o nsa enya yi order o so ayeye ando checheri paso e de ebe yeah nu ba bi ade krakra kra dwe so we say wa be no e de no be the first be wetimi ohunu sa go ya anyem no na hey ambonza na che so we ni padua na asesama na akoto kit na o ma ne Johnson na aka so be test no ni buanfu o ne buanfu yo ka say iti ohun isa wonyem no ena okwada mpa ne so na osuosu na muzan sa ade ena o se ade manfana anto adwuma ni mansa ena mso o awode uwia obetimi asua adwuma ena o se wate ti mahwe na o me maniska ho hospital bibia emia wa wawie makoto ni din o dai o bema kraro to ni din say pacho efe na eduwa champo o de na to hwan pacho mi papa mo enko makoto din no omra wose mentwen na woni Easter wo kwa aman ho odi Easter twem odi Easter ni wi obeba oh bitimi ne phone say wode ba na me ya phone na me de ko ya me kasa wose asai na se wode turo ena agi ade afiri mo otimi kasa me nsa ni kai ska ina ma no me sende oma was o yes o sende ya frame yansa itimi bi na me frame no wose ai me ne mabusuafo bae no ye ka say de ne betu adwuma na wa hwe me ya me fa na me say okwo wo ye so my e ma me hu de ese ye bra wo so ma me skana me mesi manya na me de ne kwotu adwuma no me send skani bi ma no na me say sa de me ntimi nya se me ti ba bi na obi ti ba bi na me hwe no na me de wa kwotu adwuma mu di because me ne mabusuafo kura bae de anya sa na e kan ai sa na tie de a woni ma ja wontimi ne mentina bi na me fro papa nua ba ko de tu ni e no papa nua so fro papa mu e no papa nua no se o ma ka cha kwan so mra but o ma me e na se o ma akura ne ma akura no se watu kwan kwa akra wo de akura wo nyanya wa yi an o do ba ne ko wo de ne ko na wo hu se mimi yi ska maniti de mpa bia na mka chi nti wono so e ko ye adwuma de ne ho atu adwuma ti me de free se agro no wodi ma freni bia woni ho onche me ba bia akura no so wa o ma me se meme ono ne ba ne nyira ya me so me ba ne nyira na ya ba tab na meme ni right say me ko hwe ba bia me bate ada ona ho keka wana na so nsane na mo na wansane wo pra wansane so wansane ya e unsane na wade no ana edwe bronso agu na afe na de no edi no if you say me ni abaya ni eti a me ni abaya ni furu woni makua besinde o ma me ni makua besinde ba na mo efro fa ma mu no ntesa woni makua besise akura ne wo me ni ma de kurunti a woni me ku ono no ebi o no pa je sa de ntina man fa akura na nto adwuma man sana wanyi nsem e na asase ne oba no ase no otu nsem gu akura se yenye family planning e na me say family planning de oba me no neti adwin bi am no de be fa ba ma me e ka se be ye family plan de na adwin be na show ma me tiri ma o de ma cause e bia me hu ni se me de to adwuma ni ma anka me sa be si fo sa na me hu nti awo ne ba mu na ye ma me na hi enti na wo ye sa adone ne ti na hwe ne plan na no mpew o ope me akra ne de ope me
Opemipa, but o ma me no ana okọ omukuro mu no, ena o ma tika nsem ha akire no. E di nsem. Se omubu ma bonfin a. Se de. Mitimi ko kuro nsu nyina oni sister ni makudidi matem nyina. So why dey? Se ma wo a me di ade koma oba no, otimi didi matem. Se me ko a me bona manye se me ba. Me ko fi onu wani ho. Metimi akobop nim sa obi a mfi mi. Akwada na wa hyeda akwabusuafo akosere no. Ena o mo say yese. Se otimi nche a no okukọ ni sister no. Timla okukọ ni sister no ho pe ena na ayi na asesan. Se okwa no akọkire na wali si mu akire omo. Na adwen omo so de be ma no omo di ama no. Eti men ti se ba wa jawns onan unsa na odene na mo na wo no. E de akura nkwa hia akura so ni. Abra pe kura turu ana. Nenu enu ada keka na na. Mon papa aduama na enu fa ntwere. Asem kwasi su. Na uti TV so unsa na nam na ho ye ka bibi atwan. Titi bi emu ene ento aso titi wi ade aka no. Titi. Ma ba cho titi awi. Na mbonsa. Eti mele no. Se ba wo ba dia na apese e boa wo. O mbese mbese mo ye boa me se mbese me hu ba bia me ba wo. Na me hwe. Se akra na nya sen. Akra no 7 months. When was the last time I was sending you Muska? Oh, last week be seen and then the week I was wanka. Week be a man is saying. Week be a minya who are crying to week be a man 100. I don't want to call on say, go and our friend say week now soon open you. I'm Ponsa. What was your penny? Oh, mamma, Tiasi. Oh, mamma, mamma, say. Una odikai there be metoso for mufie ska ho pa ho oh ska ho de but mo yeska o ma me yeska ni papa yeska ska ni wo de ba obia wo ne obia wo on say wadi nkwase asem pa ye tumufo mu ntie obi abramu wa fe no wasi so a wo ye wadwuma wonu ba bia no wotumi nya kokudro titi romanfo ekọ ba akọje no edre betena wo dem onso mo hwe ma hwe na ewieye ne maame epeso o chew sese bie son wo ejimfo na maame ne what's in friends say ma se ba ni de bi ni maame no wa fa ne ba wo ne na nyinse wo ni din on de ono won me nkan ti wo ye fun pa kuro ba so no o nsuta kwa ma maame a wo nsuta kwa ma o ba ne mele hwan Efia Mary. Oni edin bi aka ho. Efia Mary na ode koye na yi bibia e wo na yi. Efia Mary maame ante wo betu koti esan wo yam o. Wo betu koti e de esan wo yam. Na mo maame fo wo enu bi na mo piapia mo ma. Mo ko gi wo mani so na mo de ntomago abo mo yam no. Wei no se ma hu se mo ba no won fata no. Wo de niam akora ebre no no. Mutumi tupuru se de wokan ye no koranya ntro dia edia na moje na wo oba no wiye wabeda ho wati umoko wanyim ye duru se na okoye onyim ye duru be 7 months eka eno okoye no kra wanfa kwampa so na okoye wanfa kwampa so na kwa be so na okoye wantwi bi si entemba kama ne de me fon bo e de wantwi na o ye ma asema na bi na asa o maame no se me fra bonte ba no maame kasa no akate call yo yankwa o ma no so yanya Mary hello Good afternoon. Afternoon, my Mary, want to say. Na also But kwa no ye. Yame adumo. You PSC mo say o ma me waje me fresh. Ye fra me. Wo hini ni me adwuma o Sompa TV so. Baja say. Ye fra me o hini ni me adwuma o Sompa TV no so. Woni mbe bia fra ne kwadwa mponsa. Baja David. Woni mo bia ye fra ne kwadwa mponsa. Baja David. Be ma na one ne wo ye ne ye fra ne say. Baja friend kwadwo. Woni mi so de amponsa. Baja David. O so de ne ba na dwane no kura bi wo mu.
Mary. IBJ sabe friend. IBJ. IBJ. What you to be friend? So about that more. Merlin. Who say when we need account or the fear? One who saw no dear account or the quadro. To mummy and Nini Nano. As a Jimmy. And a mushia am more temper. To copy your tone, press any two keys. The price of the current caller tunes ring is 50 pesos for 30 days. Now where the baby will be a say because what to be for last 7 months. What for one man is Cabia? Tiasam no sorry. Copim saw the Aquadani Beba. 100 cities in the Krajai. When you hear it and Wabona Koma. Why you hear it, Diana, what's baby? And some man is car copim tama. Our dear Miss Beguna. When you hear it, what's one who banner? Manifacolan and Co. Nayam Pano, a man 1,000. So bet ye, who bought in Cose. Sudan man, I'm a brotherhood. I get disappointed. We enter. Why not you saw 5 BJ? Meaning no time. Ejano, you bet friend of mine. It's a champ audio to so maybe that's it. Chia a tear for me. I heard phone. And the mother said the BIA would say. Soft mammy, oh, say, if we are 17 piano. A man, yeah. Woman, ya breakfast, one worry, no more bomb of brain. Woman, Shama, Papa, Mamma, was ya amorous for. Sabra Mary cry, yeah, one more a brand here so cry, as if she no watch it. Oh, not Nanina, ye, ma minwa, ya woo a bam. A brand here, Munyansa, one far aquadaiqua. Wabe hu abusia think and when yam share say akwala to come ma we see what me to na mo say empanifo kra anya sade wo ba ye mogye no akwala igbo siadwuma wo hwe no wo de akwakota ade bebiem abrant ohwe no ne ho so dwo wonya akwala basabasa na mu wade ba kwa ya menhu ne say akwala no esuba no ya kire me say oni doma abrant so odoma abrant ya emfa ho ne obi beka na wonim se onua no se ne enne so mame wo exhortation ya wo maaye no akwada nua pani no wo envy no because abrant ya ehwa akwada no to otu no to bia emwa no oni ne mame ne ka wo ya wo montam no eya seye enu nti ne America ne se ete se abrant wo gira se ne wo ka no wonyina wonto na ne hwese na sum won kata ne nya ba bi kura akwa ne ya ready se wo de ne ba no beba ama mo tra se aye gyehye ya awade ne de me kura de se me ba no mitunofo ma won to aso ebuhye na ya wo kom no wo mo no won chese wonya ne ho de ntotutu so ntam kura because ye hye ne mpo na ye besoa wan hwe ye wo mo ku wo mo ni mo obenya ma ne bebre enti won twa so akwada no wa ye no ho se wonim nyansa wa ye no ho se wo pe bibi a che bibi enti owura wunya ware no wunya ma ne twa so mu hia mu twa so na hwa oba enu mom no e be bo so ma me dase condemn yo mo ayi for no nkuru wo se free pay wa che afeni anya wo yo ya to adre ya sanu ai fia wa ya nko ya sinu ko wura wo ai na enye fie bia mu ne yewura mu no kre so ma fie bi wo a wokomu a na wo sebere a wo de ba wi ase kra ne yes sam ye gene ama ofoforo mama minim de enti a abusua ne yesa minim menti ase because abrante sebi oni dem bibia nha no anena na obo no no mompe en oh na adwuma a oye
na se no kra de wo yo ba una ware be ma na wo ne be ma tena na wo ye bibi na mpa wo be kira adwen a kire no se bia mesusu se bia adwuma ye nya ni se ya na asesi kamfum so bia ni na umpede a se nka umpe hu sika nso umpe hu sika aha na umpe na ye de hu sika ba na wo chede a de na de be ka jam se umpe mama we kwase abu we ya de e koso wo sa ye maamefo wo mu di boni o yo sa maamefo bebre o ha oton ne ba odidi ne ba ho wode ne ba gigi sika nanka bebre sa no mo ye akura keto ase etime hunyansa ba busuem aba be sera kwada afiri mo ho mama gie atum de na ma ane adufudie na wono wo hia kwada na wo maame wa betena se a kire de wo fun se wo ba ne nye ki se wo ne se wo se wone na nye montem wa mana anye family plan ei wa mana nsu adwuma nwi ei na se bi wo be bo tutu no asu o sa peti ko nwi dabi wo be bo tutu na so maame no wa peti ko nwi sisi mudani ati ko nwi onya ne sa emu ba ko na abenya ada so ati ko betutu no sisi mo aye ode ana se chese mama mimi ba ma e mani abre abrampa mama ezama ha no ye sezi an mama no wo to ni nkreso atede ye bo ni kan abrante be pass sene kan de a o sa ba ye ubodi ko hunu se ye wa krodon wodwane mama ewiase se woni bone a unso posi da bi se ni wo se akate ko no kra kire sampa onim se wodi bone enti ade a ewo mu ni se maame ni na atu ne ba na sa futuo no ompe akole wo gigi ni sika di ebetimi apase maame ne be ka se ba ne kra no nsuro be ka se nya ombeje afiri we ho ade akeka kro no de akeka kro no wo mususu se nya ne ba no no aya sa ne biribi wom na se de wo kan akora yi na wo sa minimum fia wadi de wo sa na dwene no wa mo de bibia bi ti no ena wo kumase na ne te ena wo kodi bro nya woni kro mu ma na 8 million eni amudi ese amudi boy na ye wa ye kra ma na 8 million minya so ase amani so ofan kodi bro nya no obi kodi bro nya 8 million ba wo nya ne ho ada ma ne lol fe ena sama ne lol fe e yodo na aya wo sa na abrante yimo so odo mani pagimi odo mani pagimi odi am se bia wa ye ni to lege enam ne hundo nti wa ye ni to lege to ebi on sika yiye no nya wo ya ohun se sebi usika bu so mama se ye wa kam no ya adwen emani sika biem na ko mani sika sesei wo se no wa fro so wa diska ene busu eno on ya friend ya friend wa ha won fa mama re wa friend ho fa phone peke ko mo no ntie fabra fa ko of mama wo no wa friend wo si wo hello wo friend on fa ko ye friend o peke wanya jimi fo mele wanya jimi fo on what ya to so condemn the kasa so we are serious here we are your friend ha no ono wo friend wo bi sa na adan na wo de na ba chese nka trans no mu kwase asa abusuafo no enya mreda entina du me bia na abrampa eya na mentina se so me bia na wo ya atena ai duabo chese kwase wo be wiase no kwa tina meje deliverance bo no me deliverance na we ko bo we hu deliverance we go to me no da form run na ke ye ya ni so kwa wase me nkwa onkwa me nam do me nam de ma wo onkwa me fam ba se me kofi wudi boni we ya honhomoni be chese bi du achi tina mu tugu won pai bo ase ntefie boni nkoa ema ya ba timi fa mema mi nsabo mo ji we sika me se man obeka ko sisa brante ba na nyane dia me so obeka de akeka obeka ko sisa ba na nyane dia na wo de na wo je na wo timi fa nyeme firi ha de komo obi a wo be ko de atopu esu ni ho na wo kwa na sa de ko bi wo nwene fast won ade aso de be bi wo dwem wo ja so ko na wo tu sika peti enti me sra ogina sie ye bo na bi sika echeche abatanfo mu na mo mawu a mu su de mo to fom emuni faso na so mo na mu ku moma wo ye wudifo e ma tanfo ni bia wudifo adwum bone wo mutirim na ni bodo be koma be ma no sa ka chese ni ko e family plan na ko tu ni fo na nim so obenu so wo de mama ye de ni mo obi sa obenu so wo wa ye de ni ma be ma se ne ntra ni sika de obeje bada aya se de won ko ho wo so chese wo be so wonye sika na ebu so no watete mama wo fe
e dey na ba so kire intermediate maame no on fa phone no na na wi ase aye hu de bia me ka che me nsore maame se na obru ho wanga na sidi ho obi be ku atwene and the 50 pesos obru ho obi be sam shebre obi be mu aboda because of 50 pesos enti kwase ebu omu bu abrante omra na ne yeda no onfa nto so omu tie ya on kan che ne ban se onfa call no na ba bi yeda ne yemfa nto onfa ne ba mre no period won kwa ne ba enya sa de a ene ene e osi a osi etwa de betumi aka no na abrampa malady me da se pi nya me hira malady asem na da bia ya me kan fia ha obi wo ho na onte ase malady enya nipa bia na betima sisi na fa di na malady die wom ni se omni sa be me watimi ebi so ana omu ni se boy akola na enye we ba malady ene enya ne ba ne e ka wa bo no ne bebem ai obeji o obeji ni nyina na oje agisi hu nyina malady me si wom ni sa brante ya jimi enti no omu jimi no na me ya mensa me tie ya me malady me si ma me ko dimrika ebe ma be ba na ba ensemu no ma me ni di no wuzu ofri kro be so a na me kan suta be poso suta kwaman wase de oso nim ni din o ayi papa ndi sei opani na de wo se wo brofu di ne eda ye de wo nkwa na wo toto kwa me Daniel ne papa ndi serem ni kwam Daniel opani kwam Daniel ya wo be poso wada roma ya frɛ wa wo mfa eya wo ba Mary se si ade a wo ye no ene ye nyan abrantie no krache Mary no esrem ni na ne papa ne ye esoro yo enti Mary baby a wo bia wo te ka malady enhwehwɛ mu nyina so akopie nkran wo de akra na kopie nkran de na koma be enti se si ai no eye abrantie ote wo hwehwɛ ne ba wo de oso mpa wade na wo hwehwɛ ne ba malady awufuo ni bi ye niema bi a on omu na ekum omuma se de mnu apadi condemn kan omu na ekum omuma malady owufo beti ba se ne baba achi no ordinary jijiska no ordinary jijiska hade we se abrantie yi se nyanya misuro na woni mu na malady obie na no adome wa malady anya no mi ni wachi efu obo ho ka every day one ana de awo na de enko na asesa abre oba be hu malady oba be hu a opeso no tira ozi won pesa asembeba ni ebebo ni dinti no okofre ne papa eni abusua ana omu sheda ekokochi a abeba no so ne maame mo mo ne felso malady mo ne felso ana mo so ne ntina na nyimu ba ya malady wa heno ede na asi eye obedi eye yisto se bro nya wie ya mo se mo ma ne mabiem ede na asi na omu bu ni se wagimi malady so obie na no de obeka bia ebe no me edi sa Mary na chi eti baby owo bia no so ote enka ontutu mrika o ma ya nti biem sa akola ne nye ebi abrantie yi ba ebi anu mo plan no de so nkan ebi anu mo plan malady ebi mpiri konde ebe ba wie no no se wodi na duru nkan ene ono wa fa secret di jiji we ni sa pepe wa chiri mugu se we ni nim nyansa we ye dwon malady wa ma chiri ni mugu abrantie asem bi o kan officer ye wo inside roka sa enano abrantie isisi obepie na obeba na maame ne Mary ne ye kwa no abuisa ne se na ese die na eko o se ABC di na wodatimu ne no ase chese na se adwuma na se enano o se de no o mo briso na se bia chiri kokko edi ni ma se de mi nua padi kan so obonna mu mie store ma nai ni sika nso de mu bedi mu mie store ma no malady o madi ka fo mu ho adwene dada de o mu sa kwa ibonna pe ano mo fa ne ho adwene so mo mpran wade ne so na kwa wanya smart na adwene mu ha say 27 years wo nyini na me kwa mo se nani abra wade sa me kwa mo anwa he kate kwa wade ne su se ko twa so Mary no ni hwe de ma twa so na akola no ana ba bi owo bia no ye hwe kwampa e be fa so ebi ho no ne hwe oba enkoya de beduru ba bi o sabesi fom akwa ni nim wa bia na e de ma twa wade ne so twa so efiri na konsende niska Ghana mra bia ntimi chechire wo se wo se wa na wo oba akola no umie wa no nka se wo hwe no omra na de wo so odi no fama no so so ma and send in kapre until say onu abeba ami atenase na de wo so ye ma no wo ye de ama no hwe so ko adwuma yina sam to baabi wo de akola no beba mo hwe na onfam ma hwe na o mesesa no nyema o dem fanko
do obenya ne telephone number bia frɛ no no message ane ne man fanko na waja awade no hohoro nsa firi ho waja awade no my lady. Oh, okay. So, we the boko, we the OT and car, the love king. Then I have a land you are hey. The manager I see you of a solo. And then the birthday, so they won't make a say, or show more part. So, when you put your phone with here for, or see for lunch in Bremo, you will swear if not phone pattern. Aye. Yam fama o. Oh, ofa solo nya mi hira no papa. So you will so envelope so e bi o say yam fama no mo phantom so. Mate. Nti no ye o 4 branches o kuma say. Wo boso e ba fefe. Tafo himbro no ye o ho ye wa yedua say ye o crow from ye o bo crow. Si so pay eduane ni bia to aye number ni 0549 26 78 27. Woje orders bibia. Ofa solo happy birthday nyami shraw onye awo abrante pa so jollof tea ofa solo no aduane ne de edi bi na ache bre bi ache yo me pa to ye kurani na wutie mi a we di akwanya ba eni pattern mon ka mo ho na mo majeje e free chineko de ade Debbie, so about Pastor Fabric, cry. Let us see, you train, or the member IDJ. My lady, and Chabrant and our dear own castle. Our dear own castle, my lady. Tessa obey the marriage. I'm passing by me, Muswasem. It won't castle cry. O castle now, some you, mamma. A man, yana. Mammy, dear by or bushing farmer. Oh, my boy, mamma. Dear, some now, my animal cafan. Oh, mamma, made you know, I say, come in Trabibia, so by me, upon they say, Memphis, madame. You, yet, dear Bayan say, yes, friend. I won't me. Take this a brand by a pebble. Near Corish again, mamma. Yabako Cromo. And yes, I dear, and you also wouldn't baby. Aye, wouldn't baby. Aye, because yet we may have moon quasi. Debbie. Na malady and then you easy. Ah, and easy. There was say one no any pabonini. Na be man kuma say malady. I could go when yam. Mo and Mona Mutu, and I'm the answer with the Mutu. Oh, yeah, true. Mona Mutu, the task of talk. Mona Mode task to come. Now you do my come up, my lady. And then she come, papa. Pian won't go. Nina wouldn't me. Me, my honey. Would he shave you? Me, this you. Oh, now they won't say the pavilion. Why? Mamma, the transimbus, near Queen. Colapa, ni papa, baby, and she at the papa. You suffer my memory that says, so Mamma Quenya, I was young 4 young chamona, young fan chaps from Consul Free Shop House, Dr. Stevie Nako Shop, Onona Edayano. Ono na nyame na no so the police ni na draw in boost Herbal Mr. Abedjaswa che se wo dwa so da na eboa ye edi akagina mu e ma ye tumi wo so nyare wanyi na agu apomuden ne sei wudidi yie wo hwe wonum yie na wo da yie na afi so o ma wo enkwam a ewo wo mu no me kire immune system no etumi enya ahoden mapa na me sisi die bia chi no ya na apomuden wo ho esan se nipa se wo yare ade bia no wani nje eti se die bia chi apomuden wo ho e na afi so apomuden bia chi no behwe na je se strong immune system ana se nkwam a eti apo ebi so ehye honom na immune system benya ahoden a na ye imboost herbal mixture police ni no edronom ya numbers ni ye fre doctor na ne ntwetwe nkomo asem bi a kire wadwen fa nkomo a me ni wo bedi ho anaye mpo pesa wo to imboost ni bi wa frase na wonum bi ana yare krankro bi atete wache wo pesa wonum aduro ni bi na pesa wo de ho ntem kwan be so na abefa abenom no Dr. Stephen Nako Shop Officer 1 wo se wote no office 84 ni se sia e wo 0246 2084
96 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 eno numbers are offer doctor na won no atwetwe nkomo sempo Imbus pharmacy na ya bie no okumase kodie e na pese obetu nro ho no ma obetumi afre no medafo afa yanje adupa no mai awie wano mu Imbus na wonya nom dia ne yefa na bi esu e kapo keto na ehye so no botu sesi a bra wadidi awie enwumre udidi wie na wokoda so ano asan so anom tu o sori ano papa wonya ndidi ye no na afa so asan anom tu sa de amame afa simam edum miensa na se don shrim baako achi no ubetumi adidi ede amame sa wono brofudro bia emfa ho ubetumi anom imbustable mixture no say pressure dro say diabetes dro stroke na eya bo kokko ya ma wadro anase ohau bia hepatitis ana empo HIV virus no ene ede wato adro so a ubetumi anom imbust ni bia chese ohau bia eni akirehya ne so say imbustable mixture ne de e ba be peja immune system na ho odin eno ti so yo bia wonom HIV adro ni bia wow papa esanse nyina enim se sa aduro no eye aduro a ebe boost immune system no ama na tumi enya ahoden no wako atia virus no esanse sa virus no oba nipadua ni mo no ne dia ne se oba ba wie immune system no na wasai no kra eno nti no onya sai ni wie pa yese wonya 8 sa time no dia de chese ya wie bia ba oni padua ni mo oba ne dai enko esanse nyankopon nyansa ne ni payo mu no ade a ode ma wo se fabo woni padua no ho ban firi nyarewa ho anade ode adua ni padua ni ma ebo ye ho ban afiri nyarewa ho no eno na sa virus HIV virus no wa be se no no we do fo se wonya bia ma ne ha okra police ni na draw imbustable mixture FDA aja tumi ye de call take so mo di tumu se eye more or less an immune system support na cha se wonum bia ebe boa afa yare be na titi ubiem oba omensis nembe ye bosume sun ye cha se untumi kra na no menam tachiman brekum wanchi enya asem ketua sunya nyina mekokọ ho nanso ni nyina na mabu mensa na mede tika mu na meye adwuma adenti esanse ma no police ni na duro no imbustable mixture no ma boost immune system no ena ma wo so menstrual pains nyina aguo edan wosisi na ya oya ana waya ase no etutu ebase na wontumi kra medofo na ho men na konwama na se men na empaso nkase me de me mensisi ba me ntumi nkwa adwuma da bi o se afe no se de adie esi adu ne se de wi ase kọ no da bi ye boy adwuma eno to let your immune system do all for you wa bra wonum imbustable mixture no eno a ebe Kenya ne ho na chese awoso nyarewa nyina agum eno ti se moja ndia frusane ye na wonum imbustable mixture na obo se moja na hyase edi frusane ye adentia imbust ekratanis na satanis no phytochemical compound bia eboa moja mani tumi dia frusane ye woni paduanim na afen so certain barriers woni paduanim metrese bibi ti se osi akwan sa eno ti bacteria virus na ewura ni paduam akwasesa nyarewade abreye no sa wonum imbusta won ne tonkwanta amapai esansa wankasa wo immune system na nya ahoden na tanis no so ebo ho ban wasa akwan no so heart attack bia eni honom esansa tanis no bedi sa adwuma ni nyina de amam afa saponis na ewo imbustu mu no ebeboa ama sugar no aye normal ebia na o sugar no ekosoro ana ebi mpa epboba ana wankasa wo fie ho no ebi amaami bi una na bi ense okọ hospital pressure ni sugar yare no ya ebisa wo maami bi anya bi pen ana na bi anya bi hwan na obi wo fie ho no mepa achew ebi wo fie ho de a sesi afa imbust ni ya wadro na hwe wadidi ye ne bo ho ban wo sa kwan no so se de be ya obenyini kakra bi bekọ animu ebi afa de nyame adom sika kakra ba wo se oji wani kakra na se wo susu ni padua no ma ne de opẹ no afa ni ebetuatua wo ne ma bebre medofu frasia fa imbust Herbal mixture post in the drone. Fire word roya numbers ni BM a 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 mini amema mu tie me musu min konya mo cry san say na die sese e man obi aso opedie mo de na mo ma min tu fo medofo men di oba chi na nkofo how ema oni padua no
enyama bebraba mu yusu edipeja mema nim nanso hwe ni yie sese yare bia mai so ohaw bia ma nipadua nim a enya de se o mensem bekofom enya de se obema na eso bete e bia na gono bi hye ho bia na syphilis bi ahinta o baabi ana infections bi enemu yare foforo bi ahinta o nipadua nim baabi a wonim ana stress be ma stress hu bebra ya na ma mensem kofom ana empo flames me kire amaman because o ye driver ni otis akonwa no mu saa unsi krantini tini umpom eba ne saa o de boss wa obeje mu eno saa na ya mekanfo imboost de ma o se police na adro no onnom a ewurawura konesi bia enti yare bia ahinta ma mensem kofom yare bia ewurawura konesi akofo how dia brewo no eboabo ni nyina no na discipline wo mo de ama eno nti owi odom kogu afiase opamu o mu nyina afiri ni padua nim na kyese wa pom de ho nsam no ekọ nanimu o mema asam nimu epeja ewa abra ohaw bia ni akire heart attack bia enim na afen so ensel sperms no enfama eye general body pains me kyese we ni padua no ba bia ya wo ya opo anwumre na akoduru fia wontumi mpo na wanum krato esansa wo honam ya wo ya ankasa ya kanfo police ni na duro imboost herbal mixture no na dia ma wo se wonoma ebeboa wo pa nipa bia wo fie kwa animu aya na yare ebe nipadua animu edoso untimi enyu hu film age se bia wonum imbustable mixture enu ti se wutie me na ya maame panimu fie kwa animu ana papa wo fie kwa animu a yesi police ni na dro imbust no eye the age strength enu ti pepa cho frase sa wo de ye wa dro nyarewa ya na wunyi na eba woni padua so no wo betimi asi wo mo ho kwan na se wo be block wo mo krache se o mu ntimi emben wo enu ti me do fo bo modern na ko herbal shop license chemical shop pharmacy bia mu ko hwehwe imbust ni bi etonom faso e wo police ni na dro no mu de eye bebre se hard burns pa wo didi wie na abo hyehyew ana ulcer na ama obo hyehyew aduane to ye ma untumi ana obi ho no ma ya na ni tita pai no kakra aduane ni tie ne ya ni nyina ebeyi afiri ho but doctors of the nyako sharp say men kanche obi biara wo tie se imboost ni anya ne say first aid enu nti se bia wo da ho ana wo fie na se wo yare timi attack you anytime the kind of imboostable mixture no kran san wadu hospital ho ubon se obekwa ye be check you bibia no uba na se obesa beto aso a na ni nyina afiri ni padua ni mu di ama wo na se na atatai wakoma na ebe periperi ana won saye titiriti ni nyina ye imboostable mixture police ni na dro no edro we so na ye de to achese ye gi emfa ahodie Herbal shop license chemical shop pharmacy bia wa Ghana hafa na bebia tachiman sunyane boko bogatanga bebia Accra oti region the hokra de na yen kansan say doctor ho no ofiri enu ti ko ho no masase yantam waje ato wa chese odi dua ne nubna wo ho hohoi ho pando bebia western of Takra di Cape Coast bebia obefa bia kumasi akra de chese ati atese esan say ha na odom ne be pie ya chese nyame nam doctor so a wa ye adro ya bepem sabri me pa chokwaji imboost ni bitonom onsaka bia kapo keto na ehye so no eno na wo de nom shanen so say imboostable mixture no ehye green and white box mu metro man da ho a apagya dade ya tro imboost ne kase na ya san so atro police ni na dro no edi egu ho na ho ode ne sinadro bia enu nti ukọ na so obi se media asam ko fa bia banajiwo ya da bi ko ba bi fufuro ne ko pa bi tonom numbers no 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 made of imboostable mixture there ya pomodema pa and a pomodema pa so ye imboostable mixture and am say police ni na ye yeti ukoto bia betima ka say opo sini na dro no mo me da sepanya mishraw fefe ya yenye birthday sinwe weye ya mama efe ketwa ya Amsterdam baby ono see reference eh oat na oat Amsterdam mama efe ketwa endra na odi na woda ejina kwan so ye ne mama efe pani ani adofo nyina virtuous ladies enyina wish no belated birthday se onyame enyini free adomu enko adom
abije viwe ni mame Manaf Ibrahim Manaf Ibrahim or MPP parliamentary candidate. Why never Shamano? Caucus. Yeah, I say caucus. You what's up? Oh, catch them. But damn, Papa. We Manaf Ibrahim. Sugarba. Caucus. Sugarba. Wow, bra tapoku na eweshini. Yo, the bishop on an apostle. Bishop Atapoku Resheno. Happy birthday. Vincent Asifua. Collins Adumakumen Sabuachi. And Adolfo Kamunina. Chichie Kwame Poku. CID. Umina Somu wish you happy birthday. Ye Ramanaf. Unyame Allah. Uncle Swen Shrau. Wobra Wudi Wawude. Hey! Ashe prophet. And what if I paid in order? Any Adriani Besun Crano. And yes, some Ketua. Yo, and what if I paid in order? Any idea for? Yes, there was soon shrank at 10 Munyam, Eddie Manupa, Munyaminko Swaman was running also. Na Conco when him. Hey! Ashe prophet. Yo, Yaka flyan. Aha. And nay of a solo, Jollof King. See you. Odina Oda. Envelope, you are saying Farmer Cranford. 2 years, Kranina, or China, or Temenka. O Banadu could have certificate. Nadia Kanwaba, Udi Mudona Zanti. Now the Abano Babaji every Pronobaco. See, Nadia Ohon. And an Oku who in the poster. Nadia Ba. And I go say to Fienzudina Oda. Francesca will say, you hear my mea go say to Fienu Oda. Me ameka home. Yeni abusiani in IBG. You will show happy birthday. Mandufi, unyami shrau. Ya, fly about kono, mame fediano. Ane, eka, you know, na medema wo. Na, not the eno. Odi ye kwaba. Why? Ipacho. Mama, Edio Banintana, Emra, International. I am a mouse is Ampacho. Na young come la why? Now they are 2 mama. Case number 2. Ya boating. Complainant, you know, free by tetrim. One open quadru, Yakubu. One shoot tetrim. Qua! Okay, go. Ajao, it is a. Yo, oba show is why your Bible. Quran be focus ya kasa precaution up ni bodu apede. Okoya sorry. Witness. Ayo. Peja kosure. Ona mode choko asensan da ho se. Ye bedane asase abutu ay ne paradise. Inti ye ne kwakuyo ne se bobeto dame. Yo, eye. Peja. Bodin eye me. Bodin me ya what? You cry me Bible. Sasamo me bekan. Me nitro. Unya me boa me. Oda. Eja, asamba na dia beda o mame. What? Me pacho ni o wona say. Me ne Yes kasa kese. Me pacho ni o wona say me ne abaya bi na o. Ah. Mon check the mic. Ya isi so. Me ne abaya bi na o. Na abaya na me ne no o no. Me hu no. Wona ne twempra. Me pacho me share no. Na me ye adwuma o ni fi. Edi adwuma. Me pacho me missing. Tu kwa ye adwuma wo fi ho. Me pacho ai. No of a fear. Wona na no. E na me hu no. Nti me hu na me ka kire nse manage no ho. Nti bra me ka kire nse manage no 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 pene so. Nti wo pene so no. E na me ka se me de. Ono so akoye Muslim. Nti me so me ye witness ni. Nti si e be. Tube turuba. Nti ono no ka se any sade a obeba me ho. And I'm so okay, many problem. And the brow free say we two anamo e ba asore no. Ena na ofo no e sorry say o maku atia no. Oba wa
Obano. Oja Muslim. Out in the co witness. It was started witness. Mama and a bag in Bibi or the Kwazenka. Hey, in your Maya Juma. Brow started so 2 and 1 and I offer Castle or Metunu sister. Eh, number Hano. Me catch her and say, say, be our one. Me mean to me, Sijin I am man, or no, I won't see Nijina. Sir. And me catch her and say, Mo Mrs. Tabu, a Franco. I'd say, or better I say, and I say, or Boa High, Ako school, and would your hand or pay. And bra, yes, I will general war in school. Eh, and they are bad, you my mamma, and I'm watching Papa. And bra, me cast ask him in a year. Don't you ever quite get a house of the other bay? Nebuchadnezzar for no. A car say, me my Timama, I omobano, a giant Muslim, and it's idea, or me coon a bano. Eh, and I'm saying, me meant no answer because Onyako Konomokun, and Obushani crap about what I say, Omodia and some way, or Muchani per minutes ago. And I'm a car say, and it won't see Nijina, so better than I say. Na ubeko no wanya unkwa di dimodie ahade ye na ape emudie he na ope e na o ka kire me say one die se bibia a me betima de akwa meboa no obeko odo na wura no enti oba kronom e o me sister o e betena ase ko school e wie e ko okodi school me pa cho o di kan wie tetrem di GHS na so ku nu no GHS me pa cho ai bra o kwaya djuma obi fi obi ba wo JHS no wotumi ko ja no ko turu basa e fa bag kwaya witness ene se no so me pa cho no nsa we sha no vie say me pa cho no obe 18 to 19 ena no okọ JHS me pa cho ai eti e ba sa o wie no wa ntwa ena o sa ba akro nti ye de ne ba akro mo ha no ena o ba no ena me to phone man me to phone man we had the adjuma e ba cho me mesi ayo sika wo mo me to phone man ena me amede me Ghana card sorry sa tam na Ghana card mai enti na ID card ibi ena me twa asem na me register and bibi enti me details bibia na wo so enti sem a wo yusu ne nani na yi abraham sa asem na una ode man e ba cho yi ena ode ba ha enti ode ba ha na me ka kire ne se obeduru a on friend na wofo enti obeduru enso o ye ne sa na me ka kire ne se on kan kire na wofo na se wa na SHS me pa cho wa no me pa cho ai enti e ba sa no ana me ka kire ne se on friend na wofo no on kan kire ne se onyira na emum susa na mo ka se o metu na che se bro ba ho no na wofo nim ba bi owo me pa cho ai bra abiji fre talk show bre motumi nya kukudro ya ne monti opa ai no wuya ka bende me pa cho ni tie ni ntia na eto sa ne se ebra wofo no ka so o mekunu mane nkwai wonya wo yire wo pipa a wono ya kremoni na ka wetere se ni kremo de ekatwa ka bai wati ni ama na fi na busuam agina tra franchise na SHS na busuafo ni ba bi o yo wasem so ye case bra betra na bro nyin trans why ye wi ato aso na boaten betra ha no wu ya abusuafo no kromo ye kaso mo tin ye magu akra ne sukunu ne ye chiwtu abije boys bi wo chese sabi etwa ne die wo mo nya de wo mu dia na ka wo mo dia America mi wo medwachi wo wu mo ankomo yankwai Herbal na oti yenka ene ewie na ebie onyati yenka pe na oti eba be ka eni yade ho asem ye na mo boye ndim pe na mo de ato aso se the eye specialist esan se ebe ni nku ade a ye de ndubna amba nku hinini abena yam ne te se esam ne de ma na de kwakofra aduane adi eni yade ye tiremu yade eni yade ye ntinemu yade enti wo hia de be ko tireni mu wo hia de be ko ntineni mu na ye mu adwuma na pepa tireni ma pepa ni nachi mane pio we ne so na de ahoto enso etimi abro ye wo ba pie mo Herbal clinic a ye nhye glasses bia da bi Herbal clinic enso no ye nye surgery bia wo ho no ye nye operation bia
ebi umfa hwen so wɔ ne so ye nro no se de me di kan ya am se powder ye do sam na de kwakɔ fra aduane enso edi aduane emu omre na wo de bɛfra se koko tom brown rice water no wonya fufuo bi benku nkwan na wagya kakra de esi nkyɛn na de afra na wadi na akotire ni mu akɔyɛ mu adwuma na de ahotɔ enso etimi abrɛw channel so am se ye kwada so adwena se market na chipe ni ebutu kwada so adwena se market na chipe ni ebutu do ma hinko so de ye benya pie kubi cool store no Tuesday market obnada dwem ho no ma ɛna yewo wukwada ene ya wade bia nso de yewo ahafogo so Genesis FM premises ho no ma ahafogo so Genesis FM premises ho no ma fie da bia nso de ye bibie ni adehye FM premises ho no ma yen telephone numbers ni ye gene friend 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 no about modi ana wafre AB Herbal Clinic Mr. Saudi ya glaucoma yade ene how edi kan ka cho se glaucoma yade ye ntini mu yade eye intini na ma adwen ni ne di nkita ho no se pressure enya baso pet na akofa glaucoma yade enso e de aberew ye omumienu ye obako ebe hintaw ni obako no de oba obon nkaye de obon nkaye no no ba ode migraine ebrew tifa ehya ase se epaio ebu onum ko tse dede ewo na som enti wanhwe ye obeka se na so ho e na aba problem na mom na ye wani e na haw no aba so esan se santini na ho akenti na e kan ebeka tire no na ka so no na ka ni pedua ni impo sanso ni ye glaucoma ni bi onum on de oba o monkaye ono de otimi hinta wontini ne so edidi ntini ne so a mfie bebere ansa na epie o wani ne so epia na de ebo e na ba begina ene ne so sanso no bi wonum so cataract ete e na ha no na ete no se onima ye omumiensa ye ete eto eni ni mfimfin ye ete eto eni ni nchen ene o de eto eni ni chi enti se wenye edrebe kotire ni maye mu adwuma e de hawo ne amane e na bebere o obi nso ahye glasses mfie bebere ye ni na ma na ni ase ahye se epegya and a potokasem ye kase o cornea ni inflammation of the cornea me show at the yade friend keratitis at the bebrewo so one hwe ni ya tutumika na bepie mo AB Herbal Clinic na ye ntu ase enso enfama wo ye telephone numbers ni 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 no about modi ana wa free ABA Herbal Clinic diabetes and hypertension timidie ne yade e de bere wo as I said diabetes and hypertension said ye tie no enya be pie mu e o moje ni mu pe edi kan ko kan ni no na de hawo ni amane abre no obi wo honom so wo no mo te wo se nani no eteko na aba ne eyesight ne teko na aba diabetes and hypertension ne di sa adwuma no age oba yo bibi wani ni my friend refractive errors they said your camera it me focus one phone camera no so we di twa de bi wetimi ye blare age wo de watare apepa camera no sa na enenete said the nyankopon sifa bon no your focus how do etimi focus enu bi ne ye kase so obi di ade we ekire wo so ohwe na na ne wisisi aye na blare we ya myopic ko myopia tutumrika na be pie mo ABA Herbal Clinic o de yendro no o de kwa kofra eduane na edi obi wo onom so ane de na kolakra ono so ade ben na ohun eno so wo hyperopia tutumrika na be pie mo ABA Herbal Clinic said ya ye wo eye ulcer no anase wo stomach ulcer no sa na ye wo eye ulcer and then ye fa the corneal ulcer obi onom out mu se nani ne pagya pa ho no gidigidi na nso mantan bi efiri so ba ye ko na ba beto ene ne so e sha ase na ye nso keto bi na begina ene ne so wa ma wadwe yankoso e na ada ne kuro e na ma ene na ho na akodu sampempen so no ABA Herbal na American for enso dia ma bra beje fa ko free aduane ne di na ye wani ne so adwuma na fa ahoto enso embro numbers ni 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 Mr. AB enye ne yade enkwa na yesa obi wo no ma stroke na aka na to wo de ne sha ase se oto asintin na sha ase se etwetwe wo
wama wadwen no nso entimi amba so akofa stroke yade e de abero brabe pie mo ABA Herbal Clinic yɛbɛboa ɛma stroke no nso etimi afiri so sɛ hypertension sɛ diabetes mesrɛ me mmama na mo ntimi mmɔ adwuma wɔ mpam no mede kan ka kyerɛw sɛ mogya na wɔsɛ bi afiri sane firi adwen no mu ɛnam ntini no mu akɔpie mu na afei wo nso wɔtumi ayɛ adwuma na sɛ mma ne saa ebetumi aba sɛ wo ntini no mu na asisi anaasɛ sɛdeɛ wɔsɛ mogya no di afiri sane no ɛndi ne saa tutumrika no bɛpie mu ABA ndubina ne amma ne yɛde ma wo yɛma wo nwia yɛbɛkyerɛw deɛ ade bɛfra yɛkyerɛw sɛ ɛyɛ natural herbs sɛ ne yɛyusu wɔ no mo nti nwia na yɛde ma wo no sɛ yɛakekeduro na ade bɛfra yɛbɛkyerɛw sɛ ɛhwenti a yɛbɛkyerɛw wankasa okɔ akɔnoa waadeɛ na wanom na wɔn sɛ etimi ayɛ mu adwuma yɛbɛma powder nso na wɔde bi kɔ akɔfra akɔbɛn so ɛde ahotɔ bɛbrɛw mmaa no ani da ne ha mo no mmaa no bi de ahyɛ wɔn tirim sɛ infections a wɔde ɛha mo ne nyinaa nso na yɛ nnam yadeɛ ɛnyɛ ne nyinaa na yɛ nnam ɛnɛ heat ahodoɔ ne public places ahodoɔ a yɛyi so no ebu wɔn ma wakɔ pie mu wɔ baabi dwonso de no ɛyɛ public urinal onim deɛ wabɛtena so kɔ na akɔfɔ ɔhaw de abrɛ no ɔte fie na ɔyɛ self medication concussions ahodoɔ ɔno akeka nneɛma bɔ mu na wɔyi so ɛbɛwie kyerɛ na de ɔhaw ɛbrɛ wo ataa papa ba ahemfie ɔno ɔhɔ nyanya deɛ ɔbɛba bie mu brabe pie mu ABA Herbal Clinic yɛwɔ kwada so adwe n'ase market n'akyi pɛɛ ɛna yɛbutu kwada so adwe n'ase mo a mofiri santase pɛkyi trɛ dɛ ba ne deɛ woduru santase runabout a wobɛnya adwe n'ase ka wo nso a mofiri ɔfen so ɛba kɔdeɛ ɛtakyima hɔ no mo ba nyinaa wo nso moduru kate a mobɛnya agrek ka a monka nkyɛ driver ne sɛ mobɛsi wɔ adwe n'ase na mabɛpie mu ɛwɔ ɛyɛ ABA Herbal Clinic wode woduru adwe n'ase dwa mu ɔno ma wotwa municipal no kakra pɛ woduru ɔno ma ka kyerɛ obi a sɛ ɔpɛ Herbal Clinic ana eye clinic na ɔmango dua n'ase no obiara nso ɛde wo bɛba sanso ɛna yɛade ɛdɔm ahenkro nso de yɛbɛn apie kobi coast on Tuesday market hɔ bonada dwa mu ɔno ma ɔde wɔ no ma ɔbɛnya pragia ne bi ka kyerɛ no sɛ wokɔ baabi Ebenezer Preparatory School hɔ no ɔmo de wo ɛbɛba wokuada ɛne yɛwade bi a monhyɛ no wɔ ahafo gɔɔ so Genesis FM premises hɔ no ma yɛwɔ hɔ na afei fiada bia nso yɛ bibie ni ɛno nso yɛ Adehyeɛ FM premises hɔ no ma mesrɛw ɛmfrɛ nkase yɛmfa yɛnduro ne nyɛ delivery mfama na awɔ akyire sɔfo atase ohun problem na ɛha wo na ontimi mfa eduro ɛnka wo nti obetimi frɛ wo sɛ ɛbɔ aba bɛgyina ne ne so yɛnim yɛade ko akɔfa sɛ ɛbɔ no de abɛgyina so nti agye wotutu anamo na waba abɛpie mu yɛ naso ɛyɛ ansa na yɛde eduro ɛnso etimi aka wo oba ebi a yɛn hyehyɛ nie yɛn card yɛ 50 Ghana cedis so gye a na wakɔ akɔ hu sɔfo ata deɛ ɔmu bi ɔbɛka akyerɛ sɛ ɔba abɛboa ne penti no wo deɛ deɛ ɛha obi a charge you de bɛma wo sɛ 100 cedis 500 cedis ahe bi a charge you de bɛma wo bia no wowɔ nkwan sɛ wobɛkyɛ mu mmiɛnsa na wɔtue mu baako ɔbɛma waduro na wakɔ akɔ yusu amfa na kyerɛ ne ntoasoɔ wankasa wokɔ yusu aduro no a deɛ bɛyɛ wɔ nipadua no mu no ɛno na ɛbɛma wɔtutu mmirika na wɔbɛpie mu ABA Herbal Clinic biam nipa bebree aba no mɔbɛgye yɛ no obi wɔ hɔnom koraa mpo ba a wotumi sɛ na hoboa ne nso koraa nso sɔfo ata adanse a wɔpenti no wɔtumi de aduro ma nipa no sɛ gye na fa kɔ ne kɔ yusi na ɔmo san ba bie mu a ɔmo de adanseɛ ɛna ɛba nti bra numbers ne ne gyina frɛ 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 nefra ABA Herbal Clinic na one ye entwetwe enkomo mesra wo so ye be man so na so de ne premature ejaculation a wo de na the boss so na we gye mu a ne nyina ye ABA Herbal Clinic na make am for enso e de amam enti bra be pie mu ABA fanse wo tirim so de ne ye nto yade me fanse wo tirim so de ne ye honhom yade se wuntu anamo a wonim dia benya enti to anamo agidie wo ne be pie mu ABA Herbal Clinic be kan wa asem kire sofo ata na anu yie bi e wo no ono oba o se wani no se ontimi ya obeka chi oplane se de ne tien lens de mu se lens na hia yentimi ye hwe mfa mfa ni ne ho biem enti se oba mpo na mama na kata wani ne so a ye be ka mo withdraw mama ni nyina atwetwe de efre ni ne so na afi lens no se nkwa wo mu a ansa na ya ka kire nkwa nim na se yentimi ya so fo ata mpimpire wo no ma obeka chi se ontimi ye de obetimi aye nso de obeka kire no de hu aduro bema wo ama onso wetimi akona wako yiso mesra saudi ne liver na kidney problems a ni nyina ye ABA Herbal Clinic and I make am for enso de ama numbers ni me gene frɛ 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 050
281 2161 050 281 2161. Obi nso wɔ no mo se ɔkasa na deɛ no de kɔ ayaresabea no doctor say ɔbɛyɛ ne surgery no deɛ yɛ ne hu mesɛ ba bepie mo ABA Herbal Clinic na yɛmfa yɛndro ne nso ɛma ne fa kɔ me sorry sweetie na me catch say ABA ya ABA help ya de ba yɛbɛtu ase ɛde ama wo numbers ne nie 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 ABA Herbal nya jo so say nyamensa wo mu ampa nyamensa wo mu ampa yeda se ya fade ka mu no etofla etoso mam ayi no Madam Margareta Jemai ai ne mama ne Mavis Akresi ene Anita mama efe yaya mama efe no di ni dwuma wo nhira ene ogina home na drofo pa ni ena o ma hwere wo mo maame na o si me bo so me ne de to so aduasa baako wo ye yie no wo bronze na America memu enye hakora ba biada enti no wa emofrei efradofo nyina se duru ho a wo momra no mo me o madom na wo meta wo machi ye maame Margaret agema onye mfinhie de osum ane mama efi ema nyina ahyede ene yako ya ene nana mama efi kitwa de nyina atwa mama wai bra me ntiu eti afedi obedu na aso on friend abusuan for satam na wadi unchen anya sen mfie sen me pacho tama obedu kuma se an na wadi unchen anya how many years na afedi also on friend abusuan for me pacho bra o free titrim wona o free titrim oba kuma se an na wanya sen na wanya 18 to 19 enya ni age o me pacho se na wotena wo ho no one ne na wofo ntam tie ye ne na edi sen oh mechanic say best 3 weeks to 3 weeks and I know na wofo ntam ate na nya na aso di ni ko school ni ade no na satam no te ho aho satam no wo no fanche and na wo hwe ni school tama no wo no fanche no and to tama o starters wo bad suan and no fa no e pamo ni free ho so man entra ho man entra into obetena me ma me kuma ho eti ho no di sen ma me kuma no di sen me ma me kuma ho no enso obae no eno me fan say 5 days eno free ho eno omosa ba ho eni ono so be allegation eno omosa ba ho say e ho nso omo mpene ma na eti die pa na sister no wahu a na untimi nya na chiridi a Romeo and Juliet kasai o pepa na ni achi yo kasai what do adreche nufuo enti ma oba ha enti bra oba ha obeye bia ewi school obeye die obeko school ni na wa na hwe no me pa cho you mo obeko school ni wi oko school ni ma de onya bidia abra abasese oko school ni nyina so no o se sua adwuma edi adwuma me pa cho no pamade okay enti eno ne de machine de mister no eto machine ma ti adwuma no so wa na ade tu mu mister ene de tu ena auto machine so car no enti bra oko school ya be adwuma bra sua adwuma so enti wo wie no ena oba de trim enti oba de trim ho no ena me de ne call ne papa mo ena ne papa ka say kane na won de wanya de onim enti asa na ebi na wo awofra na ehye akiri epiapian say onye de na ensen fata by say ye nyina nipa baako enti bibia esi bia on de wajai mu amanaka aka na ye bae enti ye bae fi no ena e ka chance si ye pese e wo bokoko no say ye die baby ye ready bia no momra enti die e be ready no ye frɛ no ena ono nso e frɛ na busuafo ena omo tena ase na omo twɛn enti ye kɔbɔ kokoko no e ma oje me nsem bese eje minerals 2 crates eje me nsem sika nso 200 cedis enti saa ne ma ne nyina oje wie no ena ono aso no ba nsa e ka kyerem se senke eye esirem kra enka meme ne betimi awo because enka aya aware
ɛna me nso ye penny a wudi manimu ɛkɔ papa ne nkyɛn no ɔka kyerɛ me sɛ said there's a kind say according to your belief no you want to say osum na ewo no enkyeresa e wo se me ya amamre wo ni bibia wie ansana mena no betimi atena se okunu no oyere na wo se you enti oji bibia agitu mu ene ye nyina ye sori ene ye da na se ne ye de akora no ba fi enti akora no ba fi e wo mana sa April 13th ena o free me nchen ekọ istrim eye boko okoyede zebila no so okoyede okoyi no for eka baby ena also okọ intimi season because ena me man is kana ode koye etu koye nyina ade chi bia mene ne sua ade e bompa before ansa na kra no kra ya me pa chom see YouTube volume ni low mu betimi aye hu bibia monyema wo life fuedi ade chi bia mene ne sua ade bompa ye bibia ansa na ye nyina ya sore ne ya pili enti amro betra wo dem sa wo ne dai me pa cho dai bi na wo ne na me pa cho dai bi ono no bae so manchester ni petro betumi atena da ba kuma enchi ni atini obae machine no ena odisi me because of say me wono ena na opam ade enti amanfo de niema e de bla na wono no aye de no opam owia okoda ewo wode say me ma menchen e dan ba ko yo enti ho na no woda yo enti na oyesa enti manfo de niema no ba no opam na enye we ni bi wode say machine enye electric wine nye kri nye we bi enti na esi ena eye na okostri enti ukodi ho no ye bibia bom ye bibia enti papa ne de na ni twa bibia na papa ne frɛ me na ɔka kyerɛ me sɛ memmra srem wɔ na memmeye esrem amamre no me pacho me twa ba bi gya enti ɛwɔ sɛ me de ho de hyɛ ma asɛm no asa wa ma ya bere bra enti de wo no sɛ me bo kokoko no wi a papa ne kyerɛkyerɛ me saa yiwie na ɔkyerɛkyerɛ me amamre no sɛ mekɔ srem akɔye hɔ de mekɔ hɔ akɔ ɛno na ye aditi true park se na me sɛ mate emeja pade de nipa betu kwai enti bra ye gusu a ye boaboa ye ho no ɛna ayi ne boom ɛna ɔkɔ ɛna me sɛ saa de a oni kan na beba meba ei ɔkɔ ye no wo ye die di e ba chom ye ba sa ni ayo ni se ɛna ɔno so koduru hɔ no ɔmo ntɔka na no ye din ai bɔkɔ no me ba chwa enti ɔpa ne frɛ me sɛ memra na me sɛ mintimi ma because of so omontoka ni ntimi ma mu amwo okra mu dwane no mememra me share say me ka share say ene say o mi say o mu mpanimfo no say menni ho bi na metima asani sika na o matimi ada ya amamre na amamne say be yie dia ena opa no say ono de ejabo aten ya no o say ho no oni ho asani je say obisa e ho mpanimfo no aha enti je say obisa ho mpanimfo konde mo de ya hey mo nyere mo ho ai yanko enti mo ma wa mi say ho mpanimfo na na enti me ye na mbisa again say na akosi say na o so no kra ampo no wa ka bia onim de on san kan kire na papa bi na am say okay odi de tie bia no ye be kasa yo na me ka kire na papa na papa so wate enti ho ya wadai no Monday enra no na otwe na ofre me anapa lady no Bible studies Tuesday ofre me Bible studies Wednesday mountain nka anapa na nwum na wia no te ase me ba cha mountain nka Wednesday no mountain nka na be 3 mo na mete nka no o ka kire me se ese no ohia me moa ebi a wo na ase opie free opie efifi ekọ nti ba obae no ote se omoka no huhu se market na ko no nti menye fast na mense ni ska no nya no ma message no kra wa nti Thursday and o testing me message say achiri mugu o danger mu mugu ebe yi ni sika o danger mti test message no kra wa o danger mo ntwitwa mfa ho video mle nti memmoa no che na me send ni ska wo send ya hey send 3 million and I'm sending 3 million at the man. And Tibra,
odwane no na me bisa no say ebo be anwumre 6 na me bisa no say wo wan fa na wo so wa beduru baby na nso 20 wa pe baby aye den alata ahinta kakra enti okodu ho na ebe 30 minutes time na msa afre no na o se si ade nso na atenti wa beduru station no beduru station o mo se car ni bi atu enti or the say watch my phone say o ma afre se car ni bi bantu wo twen enti me sa afre bi mu a na me hwe de ebesi me frɛ bi mu a obi amfa frɛ bi mu obi amfa ti me wa na number bi test me message and I'm save number on the tool enti ade chen na me frɛ na o ka kire say boy bi far phone na o ka kire me say ade nti na me frɛ asumasi na ne yere no o me wa na wotre onso ni me ma ba ko jiji usikadi munim sa awurade ma me nkama no ntum kura onso ma chiri umugu chiri umugu kotena boko ensa da wo se fisika bra ya kidnap no eni pa bi no yo na abram pa Daudu ye ko dokute wo ya de se se ya de a wontumi nse ye jimi na adwaman enu de won sa ya ka nyina otu asiesie deku na de wantement ni twitwi ye wo jeso krap ho ne ye wo 0241 244012 Leicester Ghana amwase 24-hour protection ebe bon ho ban men ka say yes ye ka se men ka say pa ye ka se yes eno ne papa no se so ne mem 0501 390337 edutwum wa na mami wo ya de se o se ayemutim oba ya che owunuro emani dane kojibi edutwum wa malamis ebe mo wa ye adwuma kakra bia no wa bre tonic ebe mo wa hyehye mankapu na be mo wa ginam 0208161800 a bishop apemprande fie ni ho de okura ubia ye fie ni nkire ho ashtam ye wo silver ye wo de de hye ya so de de tu yoku baako 0598585219 Tabita eya sabia sonko ye de abrofuduro enya bibiduro ti wayale sano edwane 10 awojo da ban ho ne ye wo Cindy Junction ye kɔ ho 0260196219 ba ejamfo ba yade nyina ye de ani kyerem ibedwane o se ahaban de wotia otina bebuom sa onsa ye otitriti kono hwe o kotodwa ho obeti ahaban so amani nyina ko namusa yade eku kankan bi atu eye funwi obemia ne fe amani nyina ko 0244988004 midima fo se wani amawo Dr. Time da so oji ne hu die nti obetwa brato yade so bia kwa agogo wo so wa mo yade din a nche so wonsa 0244774282 Diamond Scientific Herbal and Alternative Medicine. Ye de ani kire ho. Donek Herbal. Aduro wei. Be ma wa ye mere. Aduro wei. Udu sinani mu. Tinkaja. Kokoseti se ye papa kokoseti. Me pa chawo. Woni u be ma ne ba yo. E ma ni hu nyawo. Na se be gina so acha. Eye Donek Herbal. Ko jibi. Be bi e to na duro tu aduro bia. 0246727677. Bibini Toma Plus. Eye wo se aduro papa. Wayam se ahye wachi baby bie wo bia ebe dwane bowura baby etu aduro bia 0541337810 edusa heba o se madansie nie ko kwato apeti mami wo nuro woje ho anye yemfi ani nkire ho me pa chawo oni paduanom o shi uginam edusa malahe ebetu malaria ne typhoid ni nyina onje na de atwitwi 0501001005 Kojak Farmer ye de ani kire ho Proko eye tete aduro uti ya oya ebe dwane awo gina wo so ni nyina be afiefe ye kojibi uko na se obi ni wo we ye bia enyi Kojak Proko ye wo Kojak charcoal toothpaste ebe ma asia pai ye di bidie na aye eye kama ye wo regular fluoride ye wo de wo sa ye num ebe ma na wo nu ahwiam 0531069945 ababa wa bi se wo pedan self contained buaban asokore mampon Kenya ase wo obi wo ho afre 0243 20900 na so page enti bi adwene no abrante bi nso se wo pedan de ajanan ne adwaye wo mu pankro no ehwea wonya bi aso wo page enti o wa kokuduro 0507 804 077 me pacho in health medical solution Ohima detergent ye kwa jibi ye wo
washing powder. Ni kama. Yewo bleach. Antiseptic. Floor cleaner. Liquid soap. Hand wash. One feeding bottle. Enu hia papa. Washeda ye dry. Udi uhuru mua. Nakodani didi mua. Obey kama. Anwodin. Nenu krobi anso amanso. Enye no. Me pa chobo remo gate ye Dubai. Ubenya bi. Gate 11. Ebu ho. Omaimu baby. Ubenya bi akọ. The Palace. Malcolm. E won so benya bi. O won kran. Now pebi etu akoto afre. 0241 0245 155 966 0540 587 790. Grow fine. Ube grow fine. Umoja aswati. Eye grow fine. Kokete so awon. Eye grow fine. We de nani ase. Eye grow fine. Aya de we na ahoto. Eye grow fine. Doctor say ye mojem semu a. Eye grow fine. Yeni aye koko. Ene ye de aye. Ano nam. Eye kama. Bebia wo be hia ye car no. No want to be. Eye de kita ye ba center. Yeni ye de aba. 0244 596 532 3A co capsule. Eye coco master no. Coco master. Ni nyina be dwane. Ko GB. The pacho Danny Herbal calling. Bebia tu adu any apia. 0546 107 107. Eja what yeti. Ena be man say wa ne yere no. O say ne yere no. Ayo. Enti mi ye na me frɛ o maame. O frɛ ge ne maame. Ge ne maame. Ena ge ne maame say on oni fi nti o free if you kra be week. Na ge ne maame so oboko. Oboko. Ayo. O hwɛ ne papa ewo what they say different place. Enti de wa kan de ne sa de a je sa de chi no ono so akoyere. Akohwe. Nti ade chi na me frɛ ne papa. Me frɛ ne papa na ne papa say ah woni de oho omo atubo fo aba say ne ba na aware na me say ah oba na aware o ma ja wala afia kora waje adventist no wotness ni na so mama na ye kwa eti one na me ka kire say mate eti one na me ka te na enti me sa from ma me back no ma me say okọ akọ he de asi enti o ma me ko e no koduru ye no ma me frɛ me e na o ka kire me say okoduru ye no ge ni hye baabi na baabi a o hye no odure no omo abusuafo no kura ampo no boy bi gina wo se omo mpene ma maame no enhwe ne ba nani abra maame no so se se ne ba no esu wodem ya kidnap ne ba no o su wodem eti ena maame no se opese wo hwe ne ba nanim keke ya kidnap na kan papa be ka se etubofo be ka chense ne ba na wale me ba cho bra anansesem na omo to che ono mo ani na ho ena o se ne ba no o su wodem nti wo nim de ono kwa o kan de be chechire wo wire ena o say o free baby a na owo no se de akula nya si su ne de o ye nti o free ho ana ko ka kire nuku na nuku ne se onyai de onu o ka no o pese one ne me ma adwen ye pe na se papa ne de ekoso no ya we enti aho na msa free papa no ana papa ne se ne ba ne de o ma abeche no sa na papa ne ka de ama wale o se abeche ne ho de o ho nya din a wontimi o nti ye ni agro ye cheche nkrofo da ye cheche nkrofo da bra wasam say ade na asi enti de asi ne say me pa cho oba no me de me ne oba ne ni asem ena me ne say opapa no na okura asem no mu say me pese me te akola ne nka say no kure say o pede na ehu me pese me te Aisha no enkasa de se no krese wa ware abra ya ka kire so wa wale bra ontwa so po ba bi ntina ntina num ase mami na frɛ ne me frɛ o ma kidnap on phone etu fi said you am okay kana ya kidnapping won wale ayo ene so be ko na ba why ne papa ne say what de agire de ho den eti boko wa sim ko sa wo ye be ma hello About the friends, Eja Yakubu. My Eja Yakubu, my how? What's it? Mechiao, ma. Yeah. Bibi Aboko. Aboko. Na Uba Aisha, Waway. Uba Bano Aisha, say away. What's it? Ubaba no Aisha okọ boko tinenka
Na wo na abuja mesa. Me pa cho ye fra me Oheneni. Why? Papa Yakubu. Ye fra me Oheneni. Me ye adwuma Sompa TV so. O se o ya Hey, I be jing film to me so something. Me is a champ problem. Asam no ya ka kire wo. Wa faka koboko. So what dress? Na kohwe. Because the omo ya wo no entro eni ye twa kire wa bai wa no ya chinde na mabema. Wo pia kidnap ni ba biala. Me is a champ problem. So mama me da say. Tina de papa ka cho say what ya gire de no ho den. So mama abrantie and the kiss me no ya abanyina. What's a sia? I won't try we so did you SS or dobi na ya and think them na the chiri wo mo. Sabi ese wo mo kra no wo mo ne abusua. And I just wo mo epre wo mo e save nkofo abusua. Asane san. Abrantie ya o ye JW. Esremu ade ba ko wo mo chiri ni se o Kristo ni ko ware wo mo ba. Wo kra wo tiri nke ku kra na ka che. Me ko sremu shuku kra so anyina. Ke ku kra na ka che. Wonya kukrodro seniors of mama yakan etimi afo bi ba abetra wo abusuam JHS form 1 as a form 2 also my idea mo ayan kwate dwuma na bi what na ko SS what hwe no what dey no ahia adepam no obi di ne ba ma chese na wo ye no sebe o ese sebe wa nwino etu o matedi because se Muslims dey nka wo kadwuma kedi be di wo no nem so mo fa adwene what share we to Sompa say a bed then friends akwanse ni wo fa woni okosire wo shana ya wo no ya dina ma ware wo sirem enti no koye no ya sabuhia na ache no nanka nenti se wo no ubo hu musuo wutiri ya pa Onyankopon tofo ena ka ko sema ke betwa kashe ke ye be ku wuti ase se no pa how say sirem obi ware ani papa ni papa busua obana busua kwa de omo da baya wo na omo gie aware ebe de ne papa na ka twese woni mu bi omo nyina nim hu bi ya to lele abono ena dina hyede mu ena yesiesie no na wotwe no ya dina ma ware awie nti owura fane se kwa ya ma ukura sika na ahye waboka twa so because Muslim no ni JW wo so to one dem pro ntia wo Gana catch say you be kidnap no want it. Crash wo protect di man twa so. Anya sa Zebila wo fi Zebila asa na okobo. E dia fa ne say gay ko dwane no to oba nti wo be san agye ne de na tena ofie. Ene wani abre papa. Ene ke be tu o kra wo hu papa. Crash ne ase je say gay no wo twa so. Na tell baby. Na me what could it say? Chinchire try. E dia be odon kwa no. Enti se kwam de mema wanka papa nka on to ya mpia esa enti me se wa bomoden na ne ye ka che oni tie papa no ne fa na wadi tie fi nanum gani de oni to me so ma me da se yo konda me yankoi na de ensam no ebro so asemo me papa bi show pa apostle Jehu Benson CAC retire apostle ichiao okay, yeah. And then I say, Mama, be yeah, mouth. To my mention, say from. Are you? Oh, let me jump up. I'm Apostle Jehu Benson, CAC apostle, a retired apostle, or Kaswa and crime. Or show life. See, I'm not casting or show to CAC for ni Papa Michamo. Yamisha Mupana, and Anako Subuku, and so they are two Yamisha. Ma, unim, minim, be away, and I think say, or best say, be a witness for between me as Dane, as a son. Muslim, I'm a baby. On say, or mono evangelism, no, yeah, idea, or moon friend Yagro, or Yama, or convert. That's right, to convert. No, what number. Jehovah, no, dear. I do my back on this scene and supano. Ha, so be called or be free, echo Arab, evangelism, no what to me, a dibiaba, a be a Christopher, a coyan, but I can see a pa. But a yamresa, I dare also send on Sonny say. And from Swan started
brena wutu sa na mo we na no ene nkana de me nse nkana pepanyi a wanyi obi a wabɔ ne bra wie na wagina brane ene na wo se on ne tu sa na mo no para so se me nim de ntia obi tumi fa obi ba se mehwe no na onyina ma ware no ana osu adwuma wi ama mama so obi ye bia na mama pa o my lady ada na wo se wo ko fa obi ba from JHS 1 or 2 na bi mi bisa wonu ama na wo fa asefo no do se na wankasa wo hwe wo ye nyame som ni a wo ti nyame som ase wonu am wo fa asefo do se na wankasa wo yi wo so se mebo wo ho kasa ma wo manya ba bi agina ye nya ne sa wo ya sa sebi enu ti na wo mubum sebi jimifo no because wonim se ma wo me ba dey pa na house wo be fa me ba se wo ko hwe me ba ma me papa no aka jo so ntimi hwe ne ba hwe ye friend wo hu se na wo sikasa wono kura na wo minim sa won titwi na na pa jo wonte na wo titwi no why am from so why a big mistake se si na ade ba ko wo ma me no eye me ya ne se boku no ayese braba ye ba ho ade a wa ba hu se boku asomdue ni ho enti afra wo nne ne kira na ade abeba impo ka kira wasese se wo send sika na ye yan ka be send am ya ye ho ade na wo fra oba no wo ko fa no JHS 1 na wo se ne pe wan kan jo so firi boku wan kan jo so firi boku sa ta wan kan jo so firi anwan kwanta wan kan jo so firi manso o ka so firi nkran wonu wo ba na wo bisa na so a jo so firi boku ene de wo gitum be ye no ho ade de a wo se ntokwa wo ntimi ma na wo ko ba no so firi hene enfun so bebre na wo ye ade bo wa wo se hunu na wie ya nsa na wa sase sometimes o sa ade bi wo tu na mo bi hunu Mr. Patrick teacher ni bo se manso wo ntimi ntwe emfrase na o sika kodi mu abeye ka abrampa so enti enfun so kese pa but me back to family no e wo mu se wiase sebi e be kan se esremfo ba ye ka esremfo nyina no sebi mpreduasa ho wo ye sremuni a police chew wo ye sremuni a ye bodua enyam wo ye sremuni a obi dumi wa eye adwuma dade na wo so mu bu obi ba kwase asa waba wo so wo ba be ye ne ho ade abusuafo mu nim se ya mamre mu abaye onyina ye de ne be ma wade because ene ba mo nka nkyere ene na mo nka nkyere wo mo ye kwasie buofo pa ene sremu sam kata yani wudi wo mo ye sremu ni wo mo nka ri o wo mba chichi wa na wudi uchimi no mo jejewu e du pura ni mu a ni aye wo se wo mo do kasa wo wonte ni de ahwe wo ko na du nkomo wia no de wo mo krom kasa no mo di na wo ye wo mo sere ene na mo ye sa na ye ti abaye na ha ye we o ya we wonim pass ye na mo awade wo se ko no ye bia na mo wo se wo betima bo na mana asua na dwuma wo ko school na wo sua wo ni pakro ya wo kwabra ne do to school mu at the same time wo se sua dwuma wo to afidi ama afidi esiri dem wo ba no abeta so kre wo pam diskam nye so sera da aduane kwa wo no amanidi na ne so nso nche sey enti Jehovah Witness ni wo mpene wo asem wo hunu wo honda onro wo dro so kra da ehwie mu nko hwie dro so mu kra da na nko nte pam fancy anan abrampa no amfa mpran na de bia say na no hwie mu asane ne wo hunu ba nya bibi kakra fem mama na wo se so of mama hwie ma dro no hwie no nya ndai na sese ko hwie mu kra da se ko wa rechiche se be hwie mu da na sese de ne wo nya we chese ne wo nya bibi amafie na nya ya wo nim se do ama wade na wo ju obi sikadi hwe condemn brand de o se ne yire ne mfa ne ma wade o ya kidnap no hwe won de ya kan nyina no akra no ode ya kidnap no won ko pe koku no wo te haza wo ya na kidnap na wo ko bako a wo de osu ntimi ko ne ya ne nko bako na wo ko bako wo yire wo bako so ko ne ya yire ni bako ya nko pe de wo sister won wale kidnap na wo de bako no nka nuru ba bia ne nko mo yi wa hwekwam wo a wo twi nka so ko bako mi o mami wo ine ni ka nuru ko no mo yi wa hwekwam enti de wo mo ne se papa no wo ti twi o won ti o mama ayi producers o mo mo ne mre kwasi abuo no we ye ne ba ko ne ne mienu ne ne miensa na baba ana na budi ba kwasi asa konda mo nde why dey na dey wo ka wo ko fi ho wo ka kire wo ai mo ka che se ne ba no ko mbe kuna ai dey ahye wo wo se wo shakola no ye di na wo ba esa obebo kokko no se kom de no opisika ene wo je be CG sika
share ada na ma yes 3 million na bese 3 million no cry dey say bese cry dey nka obenya bi atofo obenya foforo ato na 3 million no bese dey say yen na 3 no na say no zakodi kam na mama wa anwemu da wo hwe wonso wa we ka te ka enu di obi ani ba wa wo say obi ani dem ho so wa we ya won di o mka no kra yo ofo do mka no kra ko awe akọ beka wanwe wonyi free enu na me ya no test ni kra de so wo jiji oba ni ada na wo yes ada na wo yes wonu ho ade advert Jehovah witness pa ada na wo yes nti mama mesre abaya no so se ya kidnap no a ene mo fama police for say Sompa de mu dru akiri ene mo fama police for mo fama police for na wono de me hu sa wade ni jaya na so ja kire se boko ho no wonu se oba no so ba onyayi boko kra wo so won kwa boko ho no wo se nya de abekoro ntoko asi wo na na me ke so wo be si tutu apeti konwi ebe ye sa ebe tutu nti wo fa wo na ntimi ko boko de asam se de mama kan twaso kura na ye de ma wa emwa eti we kura unsuro twaso kura awudidi we yachi twaso se de opeso be hunu se mama mi wie o se de opeso be hunu ne se enka wo hwe mani hunu se ne yire no ya kidnap no keke ana afia de na ma aware bra nya sa na nko hunu se nye ya una ye nufu kese ai no ma no pa cho de abeda hwe na ye hoji una ni ye ta positive na soja fota wachi da bi pa cho de abeda ena mi si ye de prosi wo de abeda o nye ye wo ma makoti get voice prosi form wo no wo de abeda wo be ye voice ade bi wo yanka no condemn yanka no kranchira di pa ade jani na bra ne ko emwa no won twa so ko pen ba bi ntina maladi ade bi wo no ma jani bi wo a wo de che emwa obi ira ko di ba bi o odo da mabie oda mabie wonte sa agem no da mabi na me so me da mabi person ti asha maladi o se ye ya me pie ye maladi se ma papa ne keka no e che bufu papa aye se mu yi ni free so papa ne se me kan kire wo wura yi breath o enkratu o na bra pause de wo se me kan kire wo wura yi se ode ne ba kuma so ka bibi kire no ode ne ba ne ba kuma se e be kire kuma se abe ko school no ka bibi kire no e to su biem no okatra ne konkremo eno de ne ba o se sa no one ne betena se ka bibi mo se de opeso kama ne ti ase ne se wo de akra na ma wade wo sirim me na komo a me na di nkomo be ena papa ne frɛ no eti de wo pe no what on me di nkomo wo se o de akra na ma wade e wo sirim ka chi nya dede no oti aheye no se nantwe kura no otu ya na ohunu se emmoa wade ne moa na obegye ne ba no adina ma obi foforo ti me kan je onya dede na wo ye no na papa ne nkomo a wo di nyina ne se wo de ne betre kumase no wa mo ya ntere no sa beni de me ka what bi da obi ba enti se ye fa obi ade adu fidie sa akola ni de esire mo wo sesi e no wa wale na ma wade wa wale bese ne ho anwa wo se mane de wo se mema no eye 1000 kura na de bese ne koku ne niam ba obeti obi ade papa na se mo na nu ma sem play o na bo mama ne obegi de ne ho odin no na odin ba na ma nti so odin ba na ma wade ti me ka che abranti no nya dede no ote ye no nti de da ho no enkrato na dem na mente ho na ye ma nipa bi hunu se de wiase hu ye bibi ahweyie he tetirem na ase papa no sai no ye de yi kusasifo wo sirem ade akubu aye no tetirem udru kwaman no awura ma hinkro na wo sene no ade akubu aye no me se kusasifo nyina oba mo mfre no wanya de maladi ye tiri kokwa ye ninima ewo mu se okeka nsem mu no bi se de kire ye se ye ma ablante na ma ba nya ne kwano no maladi nya ne kwano no etu ode ne betena ha no an maladi se de obusa ablante bibi ye na bibi atu akra na maladi ndi kom sa ablante se ene ti no waku ne ba anko be bisa no hwe no ma ni be sua adwuma pon ne ho na wo ye adwuma de enu de din maladi entwaye na minim de entie ne awufo bia ya sisifo sa aya bonsamfo ana be sua nipa so enipa nkoya nim nyina ye awufo bi ntia maladi ka branch adwempa ana one abeba ndete ye opeso be ware no na wo mu bobra maladi he esremu ye de akwa ekoi manu susu mina so maladi enyema beje nsemu sadi akwa ye senka na brabo abrante peso opegya no maladi wudi ese wako srem enkro ni biso a
enye me kwaje nsemu ene ye meya abraba kwa no epese nkoma ne bono ede na je akubu ye ne sa akwa ne maame de maladi enye me kosu nyina no maame na koma ai abata ne de o na kuma ni akire papa fo ne disable na kuma ni akire eye ha maame no ba branche na je akubu no ana sabre opeso ma ye nyina hunu se na sabi maladi so free say on prema wade ne masoa akwa ni oboka eye kasa maladi enge kasa o to betu aman kona muti kona ti asendu hon ma yen kan kwenche nipa ma dia sen yeke bj be fa course ma me wa na asema yeke nya se we he ne se won kana so asema yeke mo bi ati ase ne se he na wodi ni ko school ni ase bj yam fa course wani ti so o be fa o ka ti o se me fa ni ko wa ka se se ai wusu wa ja kwa ya fi ni se e se dia mo nye ede ase na kata malady wa peso kam ye ti ase se on fi akwa na malady on fa ne bisi ne na easy kama na bese dia na bese dia on ko pe bi na on fa ne bisi eni ni ko bisi kama malady na me dia sai me hukran zo se na ntwie ana akwa nde ba e krampo na aka na ntwie no ko fa ma no won me ma wade enti papa no minima setena mo ne titetre mu a wo odi nnua hehe na somama ne tirima be dendenden sa wo so eti mesro free na kuri ji wani ma be ba no yi wani ma be ba no ya futu papa aje yakubu no do na me don no so ma ne ma what the phone waji ju sika kwa si ide enkoma aje yakubu ni edi no pani ebe ya twa so pana mo awo ubenya bu obi oni ugidie kama wawale se onu anso na apede a o se wabosu ne papa se wabosu wadina ba why wabosu akofa ne bada hello yeah ibajo Sompa hi bajo good afternoon pa 20 ya fem kwajo bonto ye tie o me bacho ni stream na bi yo mbi aya branch no ma anya de kra because ana e to dan so aye branch no nka branch no nyimu na ke no anu no anu ba ho na se ko nyimu no mpura ko no ke no anu no kala ri san ka no me ba so ya woni na na ba wa bunu ka tia nyame nka yo ye das hello pacho udi yentie o ye frame ko citizen yentie o ene case na abane de nya mema ya no de ni se ni dia to me da o ko di mu dia ye o ni se me wo ka na se de mi hye na ntwie no na ntwie etu e de me stre mo ammo aho mo na mi nya de wo witness na na asem ko ye mmobọ no o twitwa nyo me bi so pe ne nkwa de a o twitwa nyo me bi so be da master hello me na badwa kwaju ya ho a o abo be medin yankwe na ewie ye wo asunje nka woni kwa be dafo yi nara yo me dia kakra ma kan se enne minya bo atin wa me medin ho ya bebre ma wo ankasa anamon no me a start se wutu anamon no na hu se enya dia ne mba be kweyi ama enke mu hono na nka se wo pe be bitina wo so wan ti ase ena wo ankasa wo de hu ase wo no mo area ne a wo pe enke se akwa be se enu ma enye amwa no a me de kakra ma kan ti ne se mo ma wo yi emi na be de mo on fa no adwen se dia be ya ekina anamo bi ti se no tu ne sunsan so bi esta to se eba o be na wa ken wo afiri won tampa no an fa ne se ni sika ne de ayira awo ba na ase enti on pa no wa ase me da mo ase hello pacho di yentie o Pasha from for sympathetic looking yetie o me pasha ade o mo dia ya brante do to sumi no no ma anya ade kwa me yesika simi na ade o mo di dia brante ni je ntwa yi ba so pasha me da mo
Yes. Me that good afternoon. Me that me that second case me that for Bob and Yakana. It's a plan where you come in and Yakana. Hello. Hello. Oheneni. Big Mama is in the cafe as soon as you. Yentio. Mammy. It's me a Kusa senior, Menoa, but the big cram can say, Mammy. Wow, now about 2 now Obi so no, or in the someone named Dunty, or the how Berkeley will tell you, Mammy. I drank the third one. If I can't catch you, someone, so I will give you any dog. Other part Abaya Yuko. Abaya is Yamia, so continuous. You need to tell Mubamana, our respecting Papa to one to me. You know, I have to say, also about me. I need also to send what Nana. And the assassin what was ten wanted. And the now did you know go to work for the American Papa and the American say, Papa go any other boy or no any and there will be to me and the Obama Papa and I decided I wanted by Jablantian. So I'm here they are happy to go or connect to Amsterdam. Obenya I know for guys want to ask on go what you say I can't do it. Now so I know what to obey more Hello, Mary. Yes, I'm calling because I fit up. I said, I told him actually, I raised in the China. So for the Sabo, you find out this year in some sound of 4 big baby. Uncle Wuna Busia, Uncle Wuna, still now Bob Casa, end of the day. See ya, the busy. As a still the older with my band, our tree. Both of them the same thing. I have been the a 2 months and a sa. You be a Maya and a sa, both the end of the day. Then you must see as a stir. Obisu Guswa, we are a Cassie, Obisu Guswa, will be. I the afternoon, you don't find out this year. The same one and the worker. Ablanti and Woodcastle and I chew. Goes on to one of Lamboso, Madame. Hello. Hello. Hello, good afternoon, Pacho and you. Pacho for someone in a sentiment point. You are fine too. No crab woman more cultural branches or pa own castle. Ring a dub one of pa, the crab woman pioneer for papa woman more cultural. Also, a Christian, Uncle Genesis chapter 34. Genesis chapter 34. The afternoon, a bit Bible. Yet, a courier, men, a courier, one in a bush of phone now. Maybe a papa, a woman of more cultural, no quite minute to be my own castle. One poor baffle for you. I can be a chinchilla county. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, when I chat to. Look at your firm as Santua. I'm KCBSA, Professor Menkasa Fankasa. Minimobia or non so. Or banning the nuclear family near JW. By Bearman in JW. Now, Obano, Equatia Bearman. The omopenness of our mobile wire. Bearman, you could feel who I would say. Bearman, Obano, Epopase on the it's on the same Bearman in JW. So on Tiasiama or Moonwari. I just said Bearman number JW. By Omoko, a Busiani Monasono, a Busiana Tiasie. Say, I saw a 70 day or so modest one chain. Not Papa Tiasie, not say Omodom on Belwaria. Omontuaso. Sympacho, my son is an say. So, right say. Think now, be money for JW, as I know it's now or buying one. So, if I say, who besides JW you need to buy? Me pacho we asema esi. And I'm saying to Blano Quasolini Bina Ubusana.
because me me fight yo onu baby oti sa se mo be ya obetumi ya no ama sister nani abiri yo obe bo why sorry o tena bia abije ya ponwo enfa ko bi antibla twa so obetie dia sa wonti ase enso de ane se de ka he no Beba chowo edusa Herbal ye wo Kumasi sa won kran Kumasi ye wo so magazine makro go filling station dan mu ne ye wo Kumasi ye wo so magazine makro go filling station dan mu ne ye wo Accra so ye wo Abeka La Paz traffic light na wo be Las Palmas wo La Paz proper e wo aso na making baby Las Palmas restaurant one pizza man at one so won dan na chi Woko sunyana ye new town ni susu gold e die no hye wote Rikus hardware won ye wo ye no ni bi wo ba bi atwa aduro bia ebire mu so obi e yare koko tete wo bi koko ha wo bia aduro no ana wo we TV wo hwe wo wuti radio so ye fere edusa Herbal mixture eni edusa Herbal capsules wo de mixture ne be capsule no na wano wo to edusa Herbal mixture na wo to edusa Herbal capsules na wo ka bom na wano Remember Herbal shop drugstore and Crown Caucasian drug linebu. Herbal shop drugstore license chemicals will be a one. Ubo Rona say producer Herbal mixture and answer the capsules now. Ube biato. That is the Yadin cocoa and was in any din. Why you stop on one about 12 and the Amana Drubian was so one quadia. Any name years to me, any to me already young upon the Rahabemono, Yabe Juma. And the Sabah mixture the Sabah capsules. And no one who see a dear dry with just swap. Saturday, ya one more anchor on. And the yes, I'm so dear no faku Juma. What I say, no meaning na faku Juma. One will be any meeting, ye be and I only WCB out into Kakumbia. What the answer about not the poor Juma. As a bit here. We bought one cook on the Yemne walk. And tonight the Yemne bomb say cuckoo. I had to say about Miss Shark. Then the capsules dead in April or Yemning in a tobe trap. Wobo one cocoa night when it's him, and say a bassa casabu so a sabe, na enka, album, a bassa would rabanum, a year to say Herbal Misha, and near to say Herbal capsules. Wobo one cocoa of you fin the top, what I say near ye, what I say to the top, when we are 1 yet, what I say a crown or bread, when we are 1 yet, the woman mean I should channel, a year to say Herbal Misha, and near to say Herbal capsules. I do not do synchro, yet the 20, yet the crammer quartet. Yade aduro bi se mahogany yade wo ya yade wo danan yade yesi am hu duro an bobodi no fatchen mu nyina yade agum ne kokoro so no agum no se wono mu a wo ye bie woni padua no bia no etuira wo ye bie woni padua no etuira san rade ye du san Herbal mixture eni na du san Herbal capsules baby no na emo opam obi wo se sciatica ne to ase twen ade ya na ara woni se Adrobia or Betty or radio to be over Quacoto. The Betty or Thieves be over Quacoto, so a number of quarries, no catch a Duna Yajuma. May say, what's that now? One will say, war firewood do. Do have a on a drone, very effective. What was in a church, you know, would not fly you do the Nina Baquama water. You are clinic, you won't know. You will not be a deaf fall about this. I'm a food and dress authority at Yatumo, at the Amawo. It's a message. We were banner boons, Sana Yawuma. Herbal shop or dress to be compared to some Herbal mechanic houses of autonomous who kept coast now over the sea, who cop Pena Herbal, our coronation junction, one of mocks and I say, Modern Indian share, who may be at all, who are tackling Aramia, who call crisis dance, how up in Cracker, if you own Indian men, so mean out to be, who could afford the Aramia, cast pharmacy, a be our hall, who are baby to set up one of him and sense the man. Or was a shop of beer winning piano, who may be at all, what can she drug lane? Nana Bwachansa, how lost the barre pash. Her angel Herbal shops across Ghana, Tinata Herbal shops across Ghana, who Kumasana Wovemia, who got Freddy Mens, Missy Herbal, Denny Herbal, Apidan Keba, Colena Keba, Oson's Chemist, Costa Pharmacy, Habme Pharmacy, NS Chemist, Sans Pharmacy, Baby a PF, Tafu New Junction, Baby a Buho, Yankasi was from magazine Mercury. Gold and Ubawa, Yababwa, and I'm a Messiah here and I'm Kaya, and I'm such a TV, so I'm can't say. We will be a diabetes city war. Overcheck sugar, beer, was so, overcheck Biana was so, maybe 15,
20 25 ne keka sa amanu na ye tria wonya sekoto a wo de wonya diabetes hawa bread say ba center ye mount diabetes powder wo de kofra kubensuo no anom na ya ma obi a wo de be yetin na ya ma obi nso ya no awi a wo be hwehwe anom se sugar na te said dear crab by the grace of Almighty God who bound say akofam kra wa bejedi ebe kofam pa ma wanga sam wo bejedi adu say ba ye wonu pa so obi se gonorrhea na ha me obi se syphilis na ha me obi se candidiasis na ha me obi se chlamydia na ha me wo ba ye clinic wa ye wonu awrade de a kyen ne a ye de ye treatment a wanka sa bejedi wo ba tonti emra ne se madansie nie memba ne ya dance ni e wade wa dance die e wo ye ho ye ne wade wa pam wo enu aye ye no ho che purely organic purely organic ye ye from mu bia emfa from what the halitosis koko and so doctor what kadi ni hu na usuro why ko baka che say cancer wo tim and so the halitosis koko enti eja won ka e wo sebe wonum wo hu mi gu nipa so a na ye yewu wokasa gu nipa so a na ye yewu ni nyina no wonu no de say ba mbecha ne kasas na ni nyina be firi wa ma nwaton obu wa mbre ya na abeto no adura ye de 20 ahyemu adura no 14 wo mo nsa no 14 ni dua no tie no saa na be ma nyame ayo ye de ahyemu de say wo ye be ma na mbre ya ba kansuo ne to pai ne bom ne no wo de ye me say fa du sa mbecha ne kakasa no ne no na wo so ye be ma na mbre ya ba ni anum no nyina no wo so kwa ye start say ye no de say ba mbecha eni ne kapsa so no a ye be wo se nyame wo de tumi ewura haban mu wo bebu wo wane mra ye ekuro maka te se do ne tukuro woni padua ho maka te se do no etukuro e woni padua ho ne senti se ekuro e wo ho a ekuro e wo ho a bo mmade ase wo ba no madu se ba mmesha ne kapsa o bebu wo ekuro wo ne ho enti wo de be mehie mu a wo bo so kakeba no atwede to ekuro wo ne ho na wo yo ba na ekuro wo ho a eduru kase pa uta no yakokoro do so ono ne ekuro ni nyina ekọ ye de bi egu aduro no enti ba yo be sima enka pampan ensu eguwo kekaye ena afa so ene pampan ene wo ya ne ye wo ya ne nyina no ebe ye kama chese wa obedi adanse wadu sa ho wo de fa ensu ne ka to pa na wona no fa ensu ne ka kapsa so wona no na wo ada be frɛ me no ade ebe mo ayo be sima nka sama wo kwa be free product wo kun ba won che wani be jisa se wo ti mo se be bia ye neat be bia ye kama be bia ye dry up say ebi bia be ye fine ebe ye kama eni ma di egu odun etu kuro pa enti wan kasa be die di enti ara me kasa yesisi ya di aduro ekuro ba usisi mu adu sana wasa wonom adu sa ba me shale kasa wasa wonom wodi so nka kasa no na wono no ma ekuro na wosisi no nyina bewu ye tena se aka adu sa sam sa enfi eduni obi enu wo de dance bone de afaduro no na madodo no ani je ho se eno nko ani sisi ya de ne kokko aduro a ye papa wo dwa so a wono ma enka wo wo be no makọ adwuma wono obi ani case bia enne ya de kese pa ye se wo ye clinic eye wo bia wanya nem ya de na se mre ye ha wo wo de wo ju wo di se wo mre bra so am magazine makro go adanum kumase wo bankra ya ye wo abekala pass you do la pass traffic light na so na si what I say last pharmacy ni pizza man to so your pizza man da na chi ekwa no wa wo mre kra anu achi ko ba bi to duro bia na so peduso no na be bi me de telephone number betudwa de bia ya na me ka so won sem TV bi so a obu wa ko to aduro a so ai ko aduro sa de ni bi me de asa we na oboa ka chen se wo pedusa na wo ka de ya wo se de me mate ne ma me ne se madansi ne be se me so me di adansi e di se wo fa phone a se video ne wo so a wo de adusa ne beto so a twa me ne adusa ne number ne nyina afra twa adusa ne number ne nyina afra ne nam phone so ne fa ne kodra store fa ko Herbal shop ko ka chen se we ne adura mepe ne start ne no we se asra me ka che ono me bo a wo je ono mo je ne nyina yu ne nyina be twa ma wato me de number ne betudwa wonti bibia se afre pressure na ho diabetes na ho ye wa typhoid the do tata hye o cholesterol was so de wonye ni nyina da by the grace of Almighty God e wade be fa do sai ba for so ne da ya resem mu odin ne de abro wo de ane se woni ye be hwe abom woni ye be ya adwen wonye gidie se
yenu no eboa wo prostate te se hwan wo dun so ntentem wo dun so ana wo chem brayema oti niema ni so ne capsules nka ho wono no mo dun so ntentem ni nyina pen e dey prostate mind asem na meken ni ama o de sama ni nyina registered by Food and Drugs Authority dun so ntentem ni betwa baby I want to kwa wa was akuma se mean to ma enkra de mean to ma fa number na da so no frema medusa frema pedusa me ni me kun na ye aduro no mura dofo wo frɛ na ka se me wo prostate me dun so ntentem me dun so mo ye me ya ana we ya ne ne wa ka hye wo ye de do ni na be send baby awo won saka ne a hye wo se do si ano no what the fuck on the treatment na to awo sa na ye adwuma ye telephone number ni je na ye monkomo wate le bade betimi afa ye nso no da yaresa e de abro enfa woni baby awo wo de wontimi ma aduro no soma ye de bebro na no me kara fidie we se enfidie ensa yare o enfidie hwehwe ni pedue mu e ma hu de we ha wo na ye wi a ye de aduro asa ye de ka doctor de okuta aduro no wono ene doctor no entimi so se enfidie na hwehwe omu ni e ka je so was syphilis wo gonorrhea wo prostate ni ade a one de wo kan yare ye wo na emom no de be saw ya de na ka sa ye aduro no so no etsi ha ba mu ye wo Nyankopon de adom ye ni ya ho oden wona na hu mo bro so de agu ye ni am ye hu abai enti ni ye ni nsawoso ne bo de fa so fire sa emro ye telephone numbers ni 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 700 9824 055 700 9824 055 700 9824 and only your numbers do they are sabani erade ofa wugidie ne aduru abano so de they are saba ebre ya wate ma nyoru sanken ye wo Nyankopon ya boro mpa ye wo kokuo mu no wonti ye Nicodemus prayers na brade mfa so na wonyew na wachina ushama medusa ana papa medusa na kasa dusa Herbal na ajo se madanse ni God bless you era se mami adusa market. You go from ginger men, you different type of ginger men. Betobi, a pony, a fofo, yatete so. Yes, our uncle come and be what Abyss Plaza. Femi che papa be a dummy comb. Share. Beshibi. Femi bango papa be a dummy sa. Share. Yatete near man is to be bien or Abyss shop. Bibia wo abishop betobi cotton betobi koche eya fufu la fo yatesu bla Adesia market Abyss Plaza. Bye bye. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Who said that will complain with sissini cocoa? Epe ajiwakade. And no who jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoku ni sisiya redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. And my memejina brand. Na a yeme. Na. You say I was to send me bravo we Sweetie, may you come on my mammy Adjuamo? What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Corner Judy. What can't keep yeah, damn sorry. Oh, be it. I just him for 1 woman for down for any the onion fear to me. FDA, AJ, a dreading cratoi atom. Hello, me dey grow fine. Wanu muatu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa, na etra se, yaria ewura wuni pedria nimu. Ni pedria no pesa wo kutia yaria no. Na enam se, ehwani nua ewo ni pedria nimu sa. Na enwa na ni pedria no ede eku etia yade no nti.
Emma wanumutu, enunti, na wobehia grow fine herbal tonic. Yedi koko aje, emeni pedriano, nuyaninro, mawutumi didi. Grow fine herbal tonic. Wobenya biaton wo pharmacy, ni bia ye ton ebibidru. Sa wo peniduduo mu etua. Fresa ahomatrufui 0244 596 532. Open fuo, dear Oma Quadano fuo, Ning Quada wonya mfie dumienu numu bi. FDA, aje edwedien kratsuyi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yas comfort, I got Yas confidence, I got Yas. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes. Yes, yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. I got Yes confidence. I got Yes. We got Yes protection. I got Yes extra long sanitary pad for extra comfort. We got Yes protection. Ojo, let's say. Oh, foul. Coco ni IMT. Anyway, feel Mr. Pains. Oh, this may not go be. Test be or any capsules. So the mawa. Say Coco, IMT. Why feel menstrual pains in a estimate. Number and say why feel yare or choir sabia. And no missing when you're malaria. Me call ya no mammy malamis. Me buy an and ben malamis say wifey. And you don't know what to see say. Me cry when yamekwa. Oh, mammy tonic be. Bra. Mrs. say me fear to move. Hey, honey, into a baba na can want some son. Oh, baby. Oh, my baby. And what you wear? Chenenso, open for, or bad time, or my abofra no for, and I abofra only in fear do me 8 me for every. Enroy, Obenya Biato, our pharmacy shop, Herbal shops, any over-the-counter medicine at 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Eh, ono kwanono. Jama wa bre. Akos, send your men send me name much shemeno. E mo yeti triti. Me to me pon sorry. Who name wanwa? Enwa me free jom buy na me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Emma moja edu mofusane no. Eche natural garlic papebi. Eni ediaye. Aha. Na no na madam for Kofi Po catch them say. You work natural health for be drobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na man for 2 or more 2 oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojene waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P ya. Ebe jane say edroyi enya mapemfo. Ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. 21st Clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba yadwuma pa wo mu yenti abasobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bi hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert.